Sanggut fighter dan junjungi meniri segi syumta WFC kali punya All Indian Mixed Martial Arts Federation kali tournament ki pun baru na hari India ki syumta sanggut fighter ni kemana dua tata bagi job sanggut di udah gold medal ya kan jelap dia bagi berlalu te minggu fighter menikong di Johnny D Kennedy Udon Bestar Simli Wanda Be Kerpang Susyam jadi sanggut fighter kita train under jungi under jungi South Chorus but under the guidance jungi berawai ni itu timur kamu Don Bestar Assembly Wana na pione betul besar mau keluar hai Wana na mau keluar isa ada jungi ila tri lalu ar license minta itu ini Kennedy bajoni di dapat terima itu Wana terima kisah jungi kum sound dubrad ada nta lagi dari sound dubrad di train under jungi ada jong ground pound under di South Chorus tahu itu sudah Saungut kirang yakura MMA nakajela kibana ka Slam Ground and Pound MMA Gym Meghalaya. Kilayo khori kita kamaksiar haka lempung yakun MMA kabala tip kum ka WFC kabala long haka South Tarik no pra R1000 R4R Hasorba Guwahati Assam. Katay ka lumpung katay kabala penlong daka All India Mixed Martial Arts Federation. Kabahagatay galumpung layapoy ban simbenta kitay bat kirang yakura nakalang kari India. Kitay kisaungut kirang yakura nakajela kibla wanra ekanam bat kuburom kibla yok khori kita kamaksiar kikentum yuwan kerpang dame suchang haka atom weight division u Johnny Bortran haka bantam weight division u Kennedy Mauyong haka flyweight division bat u Don Besters Imli haka strawweight division. Siap masa sedang bodong wan kain Islam ni lekai ni national lekai menhakannya di wan kain WFC yang job kok ai beli ya serjuni bukan kai ini perlu ini pada apa ya rapor support kumbakat lu tadi try to fight kita pila wan bania aireng kaki limpung kota kumbakat lu tadi kai kumbasan di fight hatu kini ji hakini kisan tadi ji kon jo pi pila yora ji job lagi ton ru di berbagai tempat ini dengan job atau ini bagaimana ada come on name by technical knockout from the red corner, wonderful. Dan dengan ada Kennedy Mauyong Syong Sa Syah Patma Nasional ada nak mendengar Kumno pot poi wan ila kai kan ka kim na poilak kai hakane ka game kade nomor kade ka jengkwa jengah ni nak musuh tak tahu ka perlong ni apa nuan lekasane kumbakatmu slam lane katnu mai kado pi training akan macam tak kumba sangkain rubana lah kan training sini satu sene pi wan tek na bata jong kan ji la kai na pi wan ru atak ban puli lane ban belai
Manusia ban boleh atat dan lekai atat. Tekan dia pula pun batai ha kene kajing training tu pin kene kajing kumbakat no teli ki fight pila fight bat ki kita bat kumbakat no teli pat pelayo jing chok Ladon kumba ndru teli ipat panal fight ke arteli arem ke sakati ngacok. Tekan dia pula pun batai syafang ka tournament ka bapidang suruan sin mentara ha kene ka si black dia pula pun batai ka tu ka tournament kumno pilong bat hijab memang ka tu dia batai Turnamen mengi lasuan lekai kasih boleh sorgi de ngacok. Lekai ayo Bok kini, go bok kini, bok. Kau sama dah, benar. Take down, good. Good. Control. Come on, Kenny. Come on. Body head. Reset biang pedang. Kuat biang. Come on, Kenny. Cepat kena. Nagat. Stay shadow guard. Punch. Face. Yang kemat. Nisha. Yang Kennedy. Yang kejar. Yes. Yang Kennedy. Yang. Ya. Sokenyan. Yang. Pelagak keti sayang. Ha. Baca singgai. Yang no. Dan. Yang no. Ya. Kyushanang. Second round. Kyushanang. Come on. Bok. Ani. Sekian. Tancamadan. Good. Wow. Come on. Aini. Kedop. Korban merdo. Korban. Come on. Winner by TKO from the red corner. Pada pundang umat nasi ini baru ikut kuat. Nah, di pun ana pergi rangut sekarang. Menin bangalit turnamen sa Guardi yang sanggup na tim jengi na ground ball. Baru sanggup ini ya gol ngaruh lagi gol na bayar kayak menin. Betul. Hai Bapak. Yes. Kicks up. Come on. Take down. Nice. Control. Go on. Kyushanang. One flu, bakal one flu chok. Arm to arm, one flu chok. One flu. Yes. Hama. Lajap benda Hama. Posture up. Bakal. Sinaga base. What the deal? Even say kejap sinaga base. Overhead push komandan. Jai. Nalai. It's your time. It's your call. All day long it is. Kiss. Yes. Push dah clear. Perfect. Ya.
Stop. Reset ng tubig, reset ng tubig. Reset. Reset ng tubig. Okay, control baka. Mount baka. Mount baka bang. Wang say what kejat. Ah. Say kejat. Penjan. Drive on flu chuk dah terpeng. Drive on flu chuk terpeng. Penjan tu bang. Pound to pound baka. Kecil dah. Ya pelai kejat. Opa. Pelai tu kejat. Kio opa mount. Opa kio mount. Setnya ke kemut baka. Set tu aktif kemut. Yes. Now, great kabis. One more. Set biar yang kemut. Saya. Ya baka. Set kemut. Set kemut. Push. Come on baka. Kio senang baka. Dah. Create biang. Come on guys. Body shot. Body hat. Nyat yang kemut saya. Nyat kemut sikit nak. Nyat buka. Nyat. Ayah buka. Nyat. One more. Nyat elbow rendang. Oh, 10 seconds. Ya, start. Peminat baru. One. Sila pun betai kita halor kini kena ilekai ki jongpi buat kelempung ke bagi lawan isim bentai. Kita ilekai ni di kena kiba nak keleng juga jelah megalaya juni. Kidon di bawah West Casius, kidon di bawah. Lagi bentar bakal juga di Casius. Ni aja hikai ki salon sari baru kunjung. Henry Shwa bangin pa iki. Saya kena lumpur ni dah hikai perjanai pa. Nang ba haba kilakai kinum mensau. Baik lesep dah walau hukum ni sebelah di marka mix martial arts si ketika game keba ke bolong ke potensial ke aktif bareng hadir jimen sau normal sisin pilu ring kadai bapin pelungsau yang opponent lade pin sau ilade te henry lada pilalong well prepared lade kila berkrep hai lade kam don kano ke jimen sau nak kata kadau ni kam duna ban pha ik kena bani lekai wala lese pi hati sibut ni kena lekai bagi jet ek tangi gitu ki kena ki bolong machine kia training di bawah stage ke training namar babale ba ngim ngaku mutrai mau hikai namtua iki kena aba kilet hande kin mensau lan ikin don keno jing sitom met joki ada takarau kunsin kena di bangi pa ngene gym kiwan be sika thong jing job namar bale ila long well prepare ba long ki ba la pare na ka pose ka por Deh hagane ka gym jongpi haba hikai gini kena kumno ka jing siu ka jing lali sim ka bai hikai kumno. Minimal fees ka don hi ngamong ba hikai free ano you know tama lada ki na kim don kisa nim prayer ni ailat iki bakin ni kan ni ailat lada ki don bu kamli ka fees ka bagi siu yang lani ka gym dai ka fees ka bagi contribute na banta ka gym ni bakin ya thit kita ki ba penon ka gym ya halo kata ini beron ka fees bagi gym kam don specific kata ni priak supaya perlu ki bawan la ka ni Marwan lekah ni mesti tanggi nak kasih jangi buat kibat apa terjelar kiwan train ni buat kilik fight international. Push jadi, push. Hook jadi hook. Johnny dalam ball lock kick. Johnny lock kick. Utingnya Johnny ulat ting. Good. Aibat. Good. Aibat. Johnny aibat. Ai Johnny. Ni Johnny. Ya yo sengir Johnny. Ai kick. Ya bel. Aibat. Lawang jambar. Ya.
Yeah! Yes! Yes!